in zawal in se bevek ule chanchin thar apuang tu VL rem sang pui tunkar ni riat atanga ni som pathum July sang hi som ni le pali chunga zimabok no Tualchhung chanchin le tun pathian ni som pathum July sang hi som ni le pali kauchang sang program te ilawngai thangu amasa in Tualchhung kauchan sang pathian ni program lawngai thamasa ila United Pentecostal Church Northeast India Zimabok Kaushan tun pathian ni hi ashan pain Sunday School an nei don lava zirtop zan atangin Revival Crusade Sunday zan thleng manani anga Revival speaker atan hian Pastor Philip VL Chhuak manani ang in khom hi Reverend Silel Englianan akai shuayang Kaushan mi puite he crusade hi lotling le hlok taka man ani theinan ngai poimua in khom chau turin Kaushan committee chuan Kaushan mi puite angyen ani Sunday hian brother guru ngati chhungkwa in pathian choi moina an nei dona Sunday School hall arwai che aniang Kaushan mi puite kan insha tirnon le ani e Evangelical Free Church of India EFCI tun pathian ni hian EFCI President Visit Program manani dona Sunday School program omlawang pathian ni masa choma inkoma kha nauhlan le baptist marong bol na pastorina neya heta hian nauhlan pariat le baptist machang pakhatan omani choma inkhom shwai tuwa pastor kelel biak liana anianga KGP zai polo omanga solo pilinda lel nun tuang in hena chengin ngai thak be se ni Reverend lel ro tuang adar ngon secretary headquarter Shillong hena chengin pathian thu changai thak kani ang zarin khom shwai tuwa upalel thanku ngmara nianga Aizo Presbyterian Choir changin zaipol ngai thak ani ang Reverend Simon Eldarngon President EFCI hena changin pathian thu cha ngai thak ani bok don ani Presbyterian Church of India Field Veng Kaushan pathian ni chuma inkhom shwai tuwa Reverend ka phuliana anianga inkhom chan tuwa hian pukap chungnunga aniang Sunday School zirlai zirtur hi zirlai somni palina pathian in Jerusalem achandon ti ziranianga chonhu inkhom chan tuwa hian pusiti thanga anianga pupisi thamwan puyan hena changin pathian thu changai thak aniang pathian ni zanin khoma hian pulun khosat singson hena changin pathian thu changai thak ani buk don ani Pentecostal Reformed Church PRC pathian ni chuma inkhom shwai tuwa upalarin zuala anianga chan tuwa nula lalnun kimi chongthu aniang Sunday School zirlai zirtur hi Galatia le Hebrai chungin anianga mun khata zirtir tur hian nula melody changte aniang pathian ni zanin khoma hian upa wanal chuama hne na chungin pathian thu changai thak ani bok don ani Presbyterian Church of India Zimabok North Kaushan Zimabok North Presbyterian Kaushan hian thochan ni niriat zana changkhan Christian chungko crusade an manga he crusade hian tun pathian ni nisom pali zan thleng odon ani speaker atan hian Reverend Lel Sang Bera an ruaya thupuya tuni hunlom om chu ania ngai ti utu ni chandam na ni chu ani ti te mu ola omla hian lalpa chu zung ula anai la hian kauro u ti te manani tun pathian ni po hi ashan pa program siam lovin no panglam Sunday School in khom po minglam zo vele biakin pui pan khom turani e Isua Krista Kaushan EKK Isua Krista Kaushan Zimabok no din thar chuan headquarter Upper Republic Kaushana mission khom pui andong dona heta hian Kaushan member te kalvekan tumawangin ashan pa in khom program siama nilawani din thar Kaushan Mizoram UPC chuma inkhom shwai tuwa upalel shwai tluanga anianga chan tuwa unaw nu lel himpui aniang Sunday School a hian zirlai somni panina zirhawanianga chonhu inkhom shwai tuwa upa paune gena anianga chan tuwa unaw nu lian nguri aniang senior upa kelel biak moy hne na chengin pathian thu changai thak aniang zanin khom shwai tuwa upa paune gena nianga unaw palel ro hluan hne na chengin pathian thu changai thak ani don ani Zimabok North Kaushan Mizoram UPC Chairman a upalel tan moya Sunday School Superintendent anianga chentuwa hian unaw palel nun moya aniang Sunday School in khoma hian zirlai somni pathumna sam somli panni na le somli pathumna ziranianga zirlai hi tirkaulel ram chuangan mun khata azirtir don ani chuna hian chairman a uparam chul lawa anianga chentuwa unaw nu lel chuam liani aniang unaw nu lel chuan omin hne na chungin pathian thu changai thak ani don ani zana hian chairman upa rau chan hlua anianga upa lel tan moya hne na chungin pathian thu changai thak ani ang
Baptist Church of Mizoram BCM Zemabok Pathian ni hibial to pastor bial fan program ania Pathian ni choma inko ma thucha pastor ne na chungin ngai thak be se nia chunua caution rongbol to retreat anei puyanga hemi nu hian home visit anei ngal buk don ani caution committee ten an choi om bukang nauhlan le member tharlum lu to te anum chuan pastor in hun amang ngal buk don ani Pathian ni zan inko ma hian bial to pastor Reverend Silal Remmo ya hian hun aman chun zumanga lalpa zanria sacrament kil hawaniang pastor sacrament sempui tu te hi upa si sangchuma upa lalbuanga upa zaikunga upa pc zomwana karthar tho chen zana zemabog unit gkp de kharna inkhom caution hola manani ang JSC lam ve thung Zemabog North JSC Shuai to Thartele Shuai to Masatin Pathiani Tlaya Khan JSC office Zemabog North a church anin hlan fela he huna hian in fui thar na hunte thil chul ang te soi ho ngalin so lui kil ho na an nei ngalani Zemabog North local council lam khotlang alo thiang hlimzel theinan kan ran vulte khwakhir chaturin vengchung mi puite local council chuan min shatir tunkar thochan ni khan Zemabog North local council te chuan Zemabog Rickshaw Association Shuai to the joint meeting nei puin association lamten har sadna an nei te ngai tha kania local council chuan rickshaw stand a indin thwa chinin lir theitan kunga har sadna thlen theidan te mi puitan pu a himlo theidan te soi hovin indin thwa lova thol zo ka din theidan tur te soin malak dan tur te an soi pui ngala tun din huna ero in siam rem zung a har sad ri thu tele kung te da phau turin an rela hei hian traffic jam in har sadna athlen chin po ati zia pha be se ni Zemabog North Local Council chuan mani ruwa surna sa awanga vengchung leimin le chena ta na hlo the kan vengchunga a awanga amuna en pui tura an wangen chu tunkar ni lai ni khan DC lama kan zonal officer picha mi chuan DMNR lama in charge piki ki te ho aron tir pheya local council chuan amun ma te lo fan puin thil thlen dan te amun nge ya an enfia puya har sadna lian jok a thlen lo nan malak pui turin an ngen ngala Hemizan vekian inspection report DC lampon an pengalani Tunkar ni som ni lai ni khan Aizo Chief Medical Officer CMO East Nuaya Medical Team of Anti-Dengue Month tichuan local council kai shwai na in malaria laka kan him theina na injirtir na hun kan vengwai me ina khotlang shwai tu tenen manania kalkhom ten lok thak an ti hle Tunkar chauve khan local council Nuaya traffic management kai shwai na in city bus dana tur mun nim lutuk chuka fai na tlang nei ania hemi pa hian piral ka pit kum thang pupa rate kum chaka zong cha kung chu athanga in ta na hlo ani awangin ki ngal ania chenom khoveng te ba ka field veng welfare member chen khatin amuna hian an choi bokani tin na tlang te in tur thing pui tui tak kan MHP member pimoi pu LD anu pui chuan alo lum saka na tlang kal khom te an lom hle ni traffic management malak na vekhian field kong chho ulai le kalhar salai te siam chan na tlang nei ngalani a tin misiri pakhat le na thok pakhat duain siam ngai dang te po chei chat athom chat ngal ani bokani Zemabog North Local Council huam chunga in ron lwa thar tur te reng VC le local council a changa pem le khala zel tur le local council a thelu zel turin min shatir Zemabog North Langwal R Ramdin Puya son of R Lal Fakzwala section 5 field veng chu need exam Mizoram puma somparia na ron ni phain MBBS zir theidona hetiang zir thei kan khotlang in kan nei hi Zemabog North Local Council chuan kan lompuin kan chuang tak zeta akal zel na tura du sakna kan hlanani Zemabog North Local Council chuan zirna in shang ten first term exam an masundona veng chung mi puite zirna ti boy theizonga beng ching le boy na siam lo turin min nge nani local council house zingdar sari achanga dar college an betheng tho chana changa zirtob ni inkara mi puima motu apyang ketan dor thei tura honchin ani branch wai melam mithi karkalta niruk thasari sangni somni lepali inrin ni tlaidar rukle minute somni khan pitil chanpui kumsumli pali pilal hu zuali unaw nu Zemabog North Lang Veng section 1 te na chu abaurala ama hi Zemabog East Kaushana loi ni in Ruang hi unaw nu pilal hu zuali te in lwa section 1 Lang Venga lakania lumen pui ni in atuk pathian ni chunudar khat khan bial to pastor ke laltheng lianan Zemabog North Thanwala avui liamani
Khwar in zan azan khatna hi zandar sarile minute sompanga achan ni in program hi nula le lian moi treasure section 1 in akai shwaya nula silarin hlu in chen na hun aron manga hun to phi tlangwal tomilal fakzwal bc in amang bukani khwar in zan ni na hi tlangwa zo ming moi in akai shwaya nula lal ngei omin chen na hun mangin hun to phi branch obi in charge puarlal than moi in amang bukani he huna hian khwar chung te chuan mithi tuam na puan branch wai me hne na an hlana puarlal ngak lian vice president in adongani mithiral na thil pe gi branch obi in charge puarlal than moyan ahlan buka ral na sum cheng sing khat ni in than siam nan cheng sang li man ralani a alabang cheng sang rukhi mithi chung ti a lan chinani zemabok nor ta hian kumina mithi mi pa som pangale meichia paruk ni in mi som ni pakhat kanin vuiliam to ani Ruang Chhuak laltheng liana kumsum li pasari apa sai khu malay northeast khudung sei chu niria thlasari sangni som ni le pali thole ni tlaidar ni khan accident wangin a borala ache swaldan hi an na thona mun foklena in chung pipe a fit lai chu ache swala in chunga changa tla in van dwai thak takin anun na chan thei ani talawani arwang hi upa ke si plel pian thanga section 1 presbyterian biakin bula cholpui ni in an khwa northeast khudung sei pan puile ngalani a zemabok not branch wai me hian kuang le puan patni atha liamani pulal rozara kumsum thum patni puzo than ngura late fapa section 5 acheng leilok chu nisari thasari sangni somni le pali jing khan anmani ina in Awkhluma mu ania arwang hi am veng lama lak phe nia kan branch chuan kuang le puanin kan tha pibiak lian chungi de chung kwa chuan an pa puro chu thanga le chia dengnan YMA section 6 nena TR chatak mei pani an hlana section shwai tu te le branch YMA shwai tu te chu pibiak lian chungi de chung ko chunga an lom hle MHP day hi niruk thasari sangni somni le pali golden jubilee lamwala manna a zemabok nord branch chengin MHP member somsari chuanglai ankal theya lomo manti in member kal zong te chunga MHP zemabok nord branch shwai tu te chuan lom thu an soyani sport lam kan veng tlangwal pani Peter Lalrin hluale Jonathan Lalrin nunga te unaw futsal championship desar Gujarat Swarnim Gujarat Sport University muna khel te chu tun ni lai ni khan Mizoram an lo thenga Zemabok North Local Council te chuan banner nen an lo muwa kani Peter Lalrin hlua hian tuna hian Aizol FC nen contract sign in avoi khatnan Aizol FC tan aronin London ani hetiang player ramle khotlang timin chatu infiammi kan nei hi local council te chuan an lompuin an chuan thu an soibukani tunin rinni ni som pathum thasari sangni somni le pali khan kailet muthilui zaw nei tu association ten kong siam na tlang an neya heta hian mi engemaw zat chu fu na thok chuakin kong siam na an thoka kailet zawa hian chung ko sumruk chuang omin mi somni paruk ne na chengin phatna don ani a phatna hi cheng zania phatni in phalo chu cheng zanga arun turan ni ang khati zong khatwal chunga chanchin thar kan sha thei chin kan ron puan thei de chu